Dennis Chiza na hamyangu engendero y'ihanga neringaniza abana b'obwojo n'ababishiki nabwo ekyo abana bona nibingana omukungura itaka omukuyinganingana nitubegesa okukola okwo niko abakulu b'enganda bakonyereho kooti n'ihanga lino mu kucwa emisango eg'entaito okusobola kuba netweka hatali buli kikasonga konna kukayokya kukatwala mu kooti nabwo ensonga egyo tukuteera ennyenda yabunye olutala okuteekamu ekitiinisa obugabe bw'omwana omusiki buli omu alina obugabe kufuna omugabo alina obugabe kufuna omugabo kati obugayiga byebukuuda ebyobuzaire nashoborra ngu ekiragiro kyona ninga eiteka ninga engenderwaho nari entwaza y'ebyenzarwa erikuhakanisa engendero y'ihanga teri y'oburinganiza alina obugabe kukora ekiragiro kikwikiriza omuntu weena ali egula emyaka 18 akola ekiraamo nabwe ekyo omukazi alina obugabe kukola ekiraamo nk'omusajja nku alina obugabe kukola ekiraamo kyonka omukiraamo ekyo tukugamba kobe mukazi kobe musajja ekiragiro kikuragira gaba ebintu ebyawo omukazi otagaba ebintu by'omusajja omusajja otagaba ebintu by'omukazi otagaba ebintu by'ekyalo eky'ensiwani ky'amanyi wagaba ebintu byonna by'ekyalo kwa gaba ebintu ebyawo omukazi gaba ebyawo omusajja gaba ebyawo Chiza nashoborra ngu okurugirirwa habiragiro eby'obuhunguzi enfakazi netunga ebicweka 20 aharigana ebyitaka abana batwara ebicweka 75 aharigana abandi abali omukejo nibatwara ebicweka 4 kandi akacweka kamwe aharigana niko karukutwarwa omuhunguzi nyingi muno ambe tukurura abaisiki abana bote ni bagenga abaisiki niyo bahakana kufuna omugabo yabese bawo n'abalina baabo abafakati nabo ni babingi b'amataka abayo bamaze so ebintu bino tukura nibiyongera muno mu bicweka na muno omukama muno babo nicyo tukugira entwegesa abakuru b'enganda okusobola kukonyeraho mukumara emisango ekuleetwa mu layini ekyo omukikalo kyokwirukira mu kooti abantu babikira abakulu kandi abakonyere bamale ekizibu Robert Rukahemura arikwebembera ebyokushemererwa na nebyenzarwa ombukamobo yagira ngu obwahati bariyo nibaganiraho n'abakuru bebika ombukamobo okubashomesa kuba kubasa kugonjora enshonga ez'ebyamataka n'okuhiga abantu okuhandika ebiramo hamwe n'oburagwa nkagumwe aha muringo gw'okurwanisa emihondano y'ebyobuhunguzi omu bicweka byabo umuringo nigugumu twasaba abanyakuru b'enganda bagambira abantu baabo bakora ebiraamo kandi ebiraamo ebyobwinganiza hatali ebikubirizi omulundi ogundi twagaruka twasaba omuntu bw'ali amaze kufuna abooluganda bakonyere enfuuzi zino n'enfwakati kurwa zatereera ebintu bikwatana okulya dwara olufuuzi zino okukonyeza okuba nibwetaagisa Andrew Byakutaga ali enganzi y'obukama bwa Bunyoro omu butumwa bwe obwashomwa Alex Katusabe arikarano omukuru yasiima bakuru b'ebika habw'omurimo gwabo ogw'okushuganisa ebika byabo okwejumbira omu mirimo y'obukama batataazibwa omu bigambo ebikorwa abakulu b'enganda balinda enfuuzi n'abafaakati nibakozesa obusobozi bw'obuzaalaanwa n'obugweterano nukwo bayikazeho amaka hamu n'enganda zaabo ebyombeka obukama Gasha Kwagad asaba ahabwa Tayari West.